Namaga benar dengan natu kumaga pekan avoy grupo officer mix luwadon de Cristo na banda Reis da Paz. Nya baca ni gejera quality fa ai gere no mani mansana na anya menane ba. Nya ase cor mani. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda para Cristo. Nya baca ni gejera quality fa ai go go. Tifanga jatuh panah dena meni gogoma tifanga jatuh panah nyai cukur mani ngemang keji rengemang keji rengemang keji rengemang keji ya lulusan de Cristo ke Pai taruh asal, cerita mau ikhlas, kungeng ya bagus, di jatan ke, Yasmi, Yesel, Komisio, ya, pergi tetap di jaga. Yang gue nak tu cerita mau surge Judá, avivamento, cheque para Cristo, salvação em Cristo, geme de té, leão de Judá, here we go. Jatuh panah dena meni gogoma tifanga jatuh panah ya pacar jisa kur mani dinge makuji dinge makuji dinge makuji dinge makuji participação Banda Reis da Paz. E a pele pega na vídeo dessa edição. Ya pacar ni kebaiku nyonya Dengan makuji dengan makuji dengan makuji dengan makuji Yasmi, mai ke kepacar jaga pen nama. Mai ke baca lagi. Nak kena jatuh lagi pen apa tu boy ke. Ada desa jisil pen tai ke. Mai ke kena. Jamaah ni je kan mai ke. Nan naik tau ni tu gaji. Tu pernah nak pen tak boy. Mai ke.